mi ebe kata so kura na asundwie eba panifo na tena se abusua ne te ho se sei ama obi afa phone na mi nima de kro sa social media na efofofo ama obi atimi ye de ope lumba wu achi eniema bi enipa bi ye no malady ehun be hia se omu betwa so na mfa asundwie mra ye ntoa so emom nkoso nye de omu ye da bia malady de ode beba enye bia no ewo se ye manipa ne hunu se lumba enye ono nkwa na ne do lumba malady lumba nye ono nkwa ana ne do no empanifo a no omudi ani die ma no ni wu achi ne yempensem ke kambasa abasa bia we o se ana na me ne ye we ana ikosi se ehun hia enye wo wu achi na omu ba be yesa nto ato yi wa office ni papa no issue bia munko hu ni lawyer na ntwa na nto ato ane na me girl no na me boy no adoso my lady se nkrofo sasa ne maame na obo ni ti no ono so mere ensem bebre o ensem pi my lady na Abraham papa me ka chiri ntrase mame ju abusuafo na de ma nya wo wa kase me enu o me nua ya wo UK kwa me ya o se ya toto dross ya kase abre me enti ebi nsi dai ne mama ayo amienu ena omo free London aba holidays ena omo be soa omo be sra omo siwa abije said ya my nieces ene komo ye mema de anka na afio. Yeah. All right. Georgia, how are you? I'm fine, thank you, auntie. Ju? I'm good, thank you, Hey, Enya. How do you find Ghana? It's very interesting. It's not what I expected, but you know, I'm happy to learn about like where my family's from and all of that. So I'm glad to be here. So this is your first time in it? Yeah, first time probably being here. Okay. Any experiences? Yeah, like everyone's really friendly. Like the people I met at my grandma's house, they all wanted to become my friends and stuff. So I'm really enjoying it. You are lucky, you know. Basically, this time supposed to be very hot, but yeah, the weather is very nice. Yeah, it's good. So you're enjoying it? I'm enjoying myself, yeah. Good. The Londonia is always Londonia. The Londonia is always. I'm catching Jew. It's not bad. It's not bad, isn't it? So when are you going back, Georgia? I'm going back next week because next week Thursday is results day, so I need to go back earlier In than my uni? mum for sixth form. Okay. Yeah, that's at college. Any shout out to your friends? Yeah, I'm gonna back give in a shout London? out to my two best friends, Kashara and Alania, who've made my time here more tolerable. So I really appreciate. They're in them. London. Yeah. Okay. You? A week after Georgia. Okay. Your dad said he misses you so much and he can't sleep. What do you want to tell your dad? I love you so much and I miss you too. Oh, my darling. I was here for me ma besra mo said ye me brofo no atoso. Se me nya ni papa pa no mo nka o. Ya de ne tie no, afọ de ne mu aba no. Me hunu ka. Once na me mai ba ya ye call no ha. Bibi Adamu. Ene. Yes, in it. How about the breakfast? It's very nice. It wasn't that nice because the lady, no, she didn't have everything. Like she didn't have waffles. She says the machine wasn't working, so we just got some pancakes and milkshakes. All right. It was. Thank you. Ah, darling. Ti Georgette. Mona na nanima or sham woda. Dia na obeka che na nanima your grandma. My dad sent me by while welcoming me with open arms, and I love you a lot. Thank you. You? I love you too so much. Yeah, chama me na me fan send you papa na any papa no betu afa wiem UK ho. Na Abrampa, be you no mo go to office one chairman. Why? You are na yoko. Or you want to sit inside here? It's okay. All right, darling. Abusiafo, on some brofo emu amia. The brofo mu amia. September 22. Wadi asam na wo ka kire wo maame. Enne hwe brofo a egu apaso. Se troka. Kama brofo se doso. We nyamu die ni bia. Nyamu die mu aba ni bia. Se kutu, se bam.
results enra Daniel Timbe ye ba no a wahyehyɛ no mo ye mane ye fe mimi 10,000 mini women of faithful ena me ba na na esi nicer IPJ say a doctor into Sunday 7,000 35,000 ko so scan so ane amom 2,000 for chop money the eye chopper e kire ne ye baba ko Elizabeth Ephraim ono so send 2,000 ti na ne nyankopon hira wo mu nyina eti scan ni balance ni na abram pasem so mo frɛ doctor no oso wa kra obeba Saturday enti ye hyemobo edwoada yen ya ebedi akira kotue sika no e konfa no charge receipt e de abeto so akire mo se adwuma na mo de hye yensa no yaye enti na de ewo ho eno no case number 1 Peter Brobe one wan tonkoro ehin no free ba afaade wo ba ni solo ade wato omupunu omukọ MCR ayo so de nche bia no ma fanyonko ya grace o ma ba o hwe mu yie why ko dabi ogre me pa cho mu ma misima video ba ko bi no na brampa tira agbo chama da semos musuo eja de papa Sompa FM. Ya fa ba kono eto so ma ye na asi achemo da kotoku hima fie eye nana hima nana fie asantoa a ototo mi nsa asemo ebo fida da ba na anu yada ene atene mframam TV na ba ma ne gina ho abusia peni asene abusia peni asene ekodi adonten asene abusia peni ko dabra me papa ai onipa kotoku hima de ne bae se omra me hwe kotoku so eye osi ade yo Dr. Frimpong Manson otoso enan ye de awudie kwadu abono se ne mrantie bi akum nipa ewo ye nkuro ba akwa ye frɛ no amenam eso ene nam so na ya che no ene ne special aid eno dan chen so a ye say aban concession a mineral commission e de ama company fufuro bi ye na nan ayusu akonya kese ani tumi ena odi bulewom akwa ye galamse ewum enti galamse mu no ena concession wura a report ma ya che na abram pa sama asi achim kotokuma mu ne se Manson ene na mvu yanti bi ya genka bi hwemu yese na nakoye gadamse ami achim edi asem na eba kotokuma mu ene se na ba hima akua santo afre ne hemfoa sesei wogu nsa no kana utie esu ya mbobom di kasa anwele apetesu afia bremu abra wo bubodi a chese kotokuma ni adane o na no na me no menti asese yese em se China brofu bi ene ye chi wom gadamse no 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 wo hene ne kwa kobe wom ene wodu no mo se chew wo kurana ye pewo na na se udi animu eti ohima ne se ne sa na tie dia sese no wabutu akonwa no ekopem se ntansan ye dia bono no wo be se ne ti eti nana na asema abeto da anoden asema abeto da ma anoden to ene ye kon sei malady se ubedi hina ho enema bebre ho ma yem deadly yemfie ho hihiem ana Ghana ban abodawuro se yentu galamse malady se wo na oto asase no ma no kra wo no waboa ama yetuo ana asase ni nyina so ono na ye ne dia sa emfa wo ni kuro no de ekwan wa nyina de kwan wa nyina kra na ye omuhye na se ni nyina asase na ne dia udimi ko ebibi wa bra onim ho hwe untimi ko bo na mane eti malady se ko base ye se ye butu akonya enu nkire se ye tu okay yentu ye butu ni se ye hwehwe nsem nim se ye ka na se wontansa no amfa ho de a na se wasan betre wakonya so e fa ho de a
utimi ni akonya no ma ne nyeye ebi se kuro no so omu hia wo de a na se omu hia wo na me nsa omu gu ma lady no omu gu ni se yatunu no omu gu ana se omu tu ni se fia ka akonya no owe no minim wo mama mre se do omu si ye no se dis ye gu nsa se fia ka akonya no ya che ne de se de omu ka no ya che no wo he de okoda de enkai tie ne se cells ne ade ne de enkai heda agise prisan eno de kukum aha ne kukum na prisan de onya kodi na esa asem na bo nti ane udi akunya na enye yi ana wo ye babunu enti mabunu no male de omo fanya adisua ene esi omo gina fidie so kasa se wo ye bibia no ahweni yie anamo bi awutu ni na ahweni yie se wo kokodem prison na oba efi akunya male de onka ho biem udi bi enye yie evi se dwumadi akodi ye de kotu mu no unya position kura na wonya sakezi unya position dia abefa nipa nyina aso a enti wudi akunya ni bia sa time enye yie enti se waye bibi na se abusua ne si yebutu akonya na eno no kire se ye hwehwe nsem nim esi na se ehontansa ne nye wode a abusua ne betimi asan ya mamra beba na se fa wode a maledi wudi akonya ne bia enye yie ebi se galamse ene nkrofo bi akukum obi a ne nyina no efa ne ho no so wantimi anyi ya no wa ena mabunu no so na abrampa ye ntu omfo e na aba no omo me yere ntokwasem ye kantro mo maladi se besi 1990 ahia oda man so sem sole enyu besi ne maladi ye ma oda ukromfo no nte se asem we na ba na nkire se bi wo bedi ade nkire enfa ne enhye ne maladi ne ye nhye ne nso so wo hina na wo hima pani bia enye wadwen se kuro na wudi suro mu nyina bepe wasem dabi eden ye bi betaw eti ye besere wo mu se asem na aba enu no nkire se sign asem no ho na kwa de enye wo ye de enye Ghana police ho emra ne beso mu ede emra ne bedi na abehunu se emra wo eye Ghana mem eti ba bi omu wo bia no maledi omu tie nkade a omu ntena se din na omu ntie de empanifo ne ka esi na se doctor besan ba bi ma omra so mabiem na de ne ba no ne ya support no wa ba bebu odaman na so bia ba na kro na tumpo maledi na msi me bisa sine efiti duada ne besa ba no so mjeti matebru magadam information efiti duada eko so man kuye da ho a ye beku ama de besi esi na odan na so ma me kokko hwem oh misi na abrampa kudi nya bote matebru me dase Peter Burobe fade wo ba no kwato kro solo kwa adenko eja Burobe ma he na bibi aboko nyame ado wo ba mi show iso ame o Bible Quran abi bi focus ya kasa prekoshina puni podu ya pede Bible wo ko yan sorry Methodist mo chi asen yankudo ezi fonchi Methodist FM. ezi fonchi Methodist fonchi yankudo papa Kristo nti ye ya dehye emi twantro me eno nkodo mo nkwa asole mo ba na mo bedwa ni paso fansa to Bible no so na bodin ya me bodin kwa me ata sasuma mbeka kretrodo minitro onyame boame yes order anopa ide boko enze me ba ne Peter Burobe na America krani na oyare emsi ya pem so a enya no aduru ese na nse no oba betwe nti ebaase de ne ko ba bi de di kan no de ne ko bo ho ama bi ka se nko bebo aye hwe ya antintam yes akwa aguna kwanzuma ne so gie sika sa ya azantintam ti be na nsane ne na me bracket wa from ze Sompa omoye bibu ase ti wa buja se de be bibi to kire se omo boa obi asebe she na adwene mu kana kakra o kwa be so Abraham ye ti eja onti apo nti ya adwene se ye be ba na ya ba bepoa abepemwa ade emwa se we obenya ayaresa o kwa be so se no otewo no mo a o kasa en wo yale am fan ko psychiatric hospital
The nanantia. Cratchy, eh, dear how? Huh? I didn't quite the 4 fire, dear buy. Me, Buswasem. It is a blowing kakra. Sana minchuano kwa siada me concransa akwe program many apostle aka krami nam kwa mi dija yes obi taxi driver bi jinami wo wa pake na me ko pake na nim sa no abaso wa fa nipa bi odo mo bankransa na ne ka na me form concransa bi jino di na me senya hwe wa mo ba me se papa ba kwa brante ba kro masan yere abamu wa ba ko edene ba boy be gina kan hu a ba pa Christi nyame nhira ode be nam se ede nkwasa akeka no ena ne papa se mama wo yale o school mu na ya frem ne makofa na se wuti school mu a Jimmy any senti friend sisters of book of Moses ena mo kekan so anya ba pa Christi no na me fa no wan kwan wan tum djuma to be do no dam no ebe ti wanu so ena ne papa oh mama me da ase ye de ni sika na chi wodo ba pa Christi nyame nhira wo ba pa Christi na ye ko yi sin kransa e de na how brobe e de na how bibi en how am so len ko ye bie no am so len ko na bram pradi e bombo crat case na makofa bra mi asa wo siri na nini onu wajira ni trimi so anu kra problem che de oti akonya so I tell you, say soon, I know shame anymore. Siri. Papa, it's a moe. Eja, Ubaba Kusu. And on Wajan Trimisa. I didn't chance Wajan Trimisa. We a footballer. Edia. Be one on a casse. Uni Edian Han. Obey. Casa de Cacra, my true voice. I say, we feel Okusku or Sims. Oh, I say, Three or betray. Mount so. Hey, any crowd, even. You know. I say, oh, I say, your boy, young Queenie, you sweet cat, sometimes only bit my shaker and with the honor won't be one tree. Won't see for one tree. Can you are hit him to still and wish him. I say, be I'm quatrini asana betina bonten wo ha na wasa ko raka enim ti wo ha wo fia ono ko ato no wakasakasa ti wuti mbusan se de na ha osinye bibia ti na nsin wo ha ano ai se won na danfo ba ko school mu na omko ba bi se omokwaji bibi ya be scam me ni enie papa akola ketu onu tumi nya kokudro so okwaji bibi akwa scam me na betra abebo ano mo be solid akofo ye bi wo Eja akora ukosuku etimi getumi etimi nya kukudro titi roma for fe wo kwaje power be ese kame me metra me ha mani mini muwa bo fari kokofo ye bi yo won tutuni be ye ma no na medie mitini piesie wase onadanfo kro no wankere mo nadanfo ndi na obefio but on media no mkoje e no se omko mainbo mampontin nti wa ezo mko mampontin no nti na mpese wo kire mbabi kro omko ye nti ya wankire ana o say se no omokokrum akotade no mhia ayi india fora tonton nyama no zamramafo no mhia bi na omto ka obi wo no abuzan zo omde ye dey omkoto kawa o zamraman ho so omde ye dey abuzan zo omde ye dey wo se omanfa anya hwe nti me ya mka se omfre na danfo na mra ana me kochi ko pena danfo na mra na befenti ye e kom fada hona ye nbo ndidi nkoma ara ese ka wane de omotoy bo manfa anya hwe utumi twade a mfa anya hwe so omoto bo manfa anya hwe nti me ye na mbusa mia ne senye ba bi okoto ka wane na ba bi opeso okoje no no be se me ko ho anji me ko poji bi ana wase emwami se emwami nti mame onfa me nko ho to ye wase emwami to onfa me mbusa se na ade na emwa ntari nti na wo ko okoje ana so onkra wa hu de kan no am won hu de kan bi zira ko
so am mo ntini kwan so de meko ntia nse ho a na wahwim wo mo fi disi ekuchi ne kopena sa nse wo ya ya de adru na first na onye sa no se na oyinipa na ne suban ne ti first ne de bo a se manko be kwara mbode mo timbe hyem ho di nkomo ne ye bibia fa ne pie ne yakoba ye bibia ba de ne start ye no every so mkototo sa ne ma na edi say 5 months ago 5 months sa ka wasem ya me se champo woni ana nu so school fo nkola amienu ba kwa kwama ba ko kawa no so sa kawa kro ya bi ba fie ha enti mu prem ho saa ye den koda mu ko suku sikantam mepemi wanyantam enyo bia na ne honhom eti mi saa ne ma no onso adanfo ane ne ko nam ba bi wuti akonyoma wo sresre wansa ti akonyoma sresre wani ma ya odre brobe eni me ko yie ma wanka sa ni ba bi agina eja na mukwa ede ne yeka eden ya mafa ho ya nantia do mo kan se efi o mo pese o se o mo pese o mo hu se obedi yie ntina o ye ne sa no ya nantia sa no mo ka kire bedi die be yakola ko ye ne kwasi asem na eti afa o ne dachi ntina o wa ne sa obi akwaje ade na ati afa ne so no o de ne dachi etu enti o mo ye de ne kura aja ye na mo a mo de no ni mai sa ne de abun so e mfa hokura ene kana na mo buru kanu an ye burugu wasa na mo ne maame we ni maame no so anga sa no sa yinu a bi na no na won so a o ne say ne family disease family planning ya de ni bi o maame fi o maame na it was a start ye no maame na sa de no I say ye ne say dam no ye no aso still o maame de wate apo otuon man was receive ba onye keka ebemu oye keka otibi pie okoso no mukura no a ahwe ade obaye no ai ba sa no manya hode no untimi no ba akufo kura untimi otibi gina fan ase ono obi ono ne kasa se ase do ono obi gina o se kasa no esa kura ono ni tifia e adu nyina opie kura hu dize mebra no so ba kono ne nanye ti agi se wo mu an chini kope no a du an aduna se bo opie na atu obi akogina obi ya be bo kura be ku hu o eno waselia o the spirit akwaje ne de o very lovely brobe nipa to me na agi no lovely pa me boa seriously en nani mai so twe ono twe pepe mo ha ji onko dai abije tuwe no pa na agi se pa be hwe no Saturday I was so mumaye ma enra na mo ba ya no be ya adwuma no na e be se me bra ne frɛ me wo hwɛ nti wo frɛ na me program no wo so wo hwɛ nti wo frɛ na me frɛ number no nti bla da ka kyerɛ se boyiti a memra nyame be ye why say no e some mama ni kɔ ne ho bra anadwo piepie ni de wan hwɛ a no bi akopra no because o jina baby sana ubusa na sama onya sem papa bi anka ye be ka so e kromfa akobuna kunu ba otumi didi biane kura no o hwe aso aye fita edina ko hospital konfa no chi wo ayi tafo ha nyina na monkoje ye lagati mane no mo abadan fo adredi e bomu ene e kase no be so esia no be chense o jina fan ase kase yi eno de obe jimi so eja enkwadai yo Mr. Champon yo sofmani awo ya ene enkwadai ya wo mo aba hwe suku hwe din de ka wo be bo no ni ade ss a wadru a enkan senesu ko senesu is wo tro na nka papa nya so so about time una manio ewo mu se na brai ka se ne maame eyare ebisa betu enye ne maame ne de na wan inherit Mr. Champadi be penyina so te be mu akoye bibi nya de atiafa so ne aka se wo fi ho na so maame ade ba ko ne se enamfo a ya na wo mu nante no wo ka se yenko baabi ne yenko giade a wo na ode wo ko
wonna wode wo kro enya ni ni no na ekwakoja de me bi pentina maker na me de ne ebo ame ne se enamfo no ewuru a efie hono no me be gya ne fie anim ena wo se wo gya danfo bi kwan no wo mo so akohia wo bi ye obi fie sometime ma wo mo bi egeto wura mo se ape ena ma na wo mo kɔ no ho no a me ban de woni mo hwe no obi ese mo so na dia kwara we say e ba ha say come on mo fa ni pie ena wo mo wo me ban ko nsa ena opie oba fie na me say ma ka che wo da Yesu mo gya mu ba bie ni wa ya wo kɔ because me na sabi o ye do ya de ya ebeye ena mfo no no mo de me ban no e kwa akɔgye yo wo ni mo hwe enti akoda yi no ne no kɔ ye no mama monim na ɔno na ɛsɛ nka mama mani brain so pa dada so because wonim anya ka owura wo be hu no anya ka na ɔmokɔtɔye wɔmɔkɔ baabi akɔgye bibi wɔde obey na akɔgye me ka me kyerɛ wo ade na ɔmie no nyina de ɔmokɔ wɔne de fɛn sɛ wɔn nam wɔn mo enka ade no nka ɛmfa ne bia nka wɔn nyene ntra wɔn mo wɔn na di we kɔye ɔno no wɔnim and we dear just said for and youth and woman tears says what which not to for crowd no woku and Tom get very careful now you do a school no what school no share the answer now some man will bear a school where you're fine woko school no woko share no basa when share we no more woko share a dry de copy ma wanye no so a dry de ko just get free obi hono mo and never say basa and nothing near can say, one show moon so ye because school dear, your cocoa shan dear, at the bob bra a dache. Never near you 3 years dear, arrow, papa or boca pana or water tin. To some man would want down on my city be a would you no I say, we should have great to me come. Into the minimum say, Paddy and run in I say, it is until Saturday or Baba or Bass, so for me, a big animal. Arrangement in advance or better. Let's say, as I say. If you be a year free now, Obeka. So I'm me dance in the meeting. Na mam say wa. Really, my kai Pentecost nyumbi. The man na the ensem na. And now anka youth na aba no. Expectation no e wo too high. Kolanketo. Won hwe fia wo frim. Wo ma me no papa nyade yin. Empo mpanyimfo krom wo fie nyade yin. Ene cars ye twam ubehu akwada bi no aba na so mienu no otiste na chi no wapu ase kusi a wote ikwaya ase wapu na ohim na okọ na wonnim na akobisa ne question a asem obeka ache one say wo nya 50 ni 70 no na ye de na wanya free so ene ye ne secondary school ye baabi a se wo ba ko wura na wantentam wani anya den na de bia me ka se mema wo ya na no na me ka se ma wo ya because the way anyenyenyenyomo yi but bema pa pie no okofa asem abafia kakraka se ya bia so won asem yi se sei abusua boka abusua di awrewo ehun nsem aye bebre ya de ebesre o ye ne bibie betimi aka biom sra ne ebesre se maame papa wo tie diesi se obi fro samonko baabi nkwaji bibia wadawroma ena ye last fasesa wadwene because wanya enuhu na nsesa wadwene ne na se wudi wadamfo na chi ya mepa cho exchange no ye de wo kwa akodi ai na se efie abo because the way a generation where you need brad your pressure social media e che show bi obone bo watch e bo bi nsa wo bone bo mpa bo e show bi dollars ne de to ye so hu etu ono so tifie no ohwe banku shoe bi e hye no ne e kafa watch bi e bo no a e ya na ono so pepere ne ho mesre ye nyina ye nhwe de aban ni ensua bi enfrim nipa wo ho na sa yemhihie kakra wo akoma mu a wura ba bi kura ya na usuro nanso so youth we no ma yo madwene say ayemhihie de ayemhihie omunni bi enam nu bone ene afutu bone a wono magye mu tintimanti ena ama na ye nyina ekon ho ntintina atwen asem na nya ba de ma menim say waka bi de final nyame ya adom a we de ma na se bibia so betimi akoka mama ye nua geto e me da ase yo yasu ko piem otachiman so Sompa 101.6 o ma peke Sompa Nkomo bra Philip any DJ Watus and o musu teki eniema ejina mu yeda o mase na rampa manedi me da se pi nyame o nhira manedi da bia wo ka no da yi mu se
nyamesuro eyesene bibia wonu say akra so suro nyame a enko yesa akwa Sunday school a enko sade ye kan kura bi kura asoro kura wonko bi oze ne papa bae o se matadisi achi ase ne wa papa ne so nko so nko ne ye maladi mamenka sembi nkyire wo mu tie ye nyansa mfiti ase ani nyamesuro hwe maladi enkola na aba no ma ne mema nyina asem ne ye kan wo maladi kwan a wo mu fa so wo wiase no ano den na nei wa wuti a wo hweye no maladi fire disua unim se maladi wo mo secondary school no mu bewie niema bibiri no mo ye edi ka betumi ye obetim dia tron so henu watwa etosumienu wape wo ba bi wo school ha onya no obewie no okoye aduro edi acham oba no oni omu wi omu kohye so a eno so yitu o hye so ana agije maladi enu na ye omu se wi omu sei no won de make kai enu na wi omu sei maladi hwe akoda osode o so ana koto de ni bre so de o so obu na pre hwe on za kra wa koso de yenso ye se na pre na atu aka we ni papa na ye mmobo na ka kra nya mmobo maladi me ka nipa be ka so mo ne me ya ba wo se me ka no kra kire nipa ni papa na bia na busu na ye mmobo na kra wanya mmobo wo kogye duro akọ dada broni ajisika maladi na sabi broni senti ayeke wunim senti sene no ebi na agimi omunim senti ana mu twifo mo so na de wonim senti de u senti ni ntima ma enu yo maladi senti ana ko frei wontimi nkase okoso okogye duro keke eye senti no frei ana senti no mobi wosa kwantimi gina fan ase no ni di nkomo ohun ni se tutum na tumi no ana one na kasa maladi nkra bi fansu anyansa moti wiase ni brebre ana yam se yade o papa bi kura sabio wanko amamu ni di o printem abenya sika yedai maladi swami new swami asem na me beken abema 17 years na o started say or the full years anya mayibi maladi eni be se busumi miensa no wanya be 200 million ai maladi no aguso na ne papa yesirem ni ana papa ne ka kire ne maame se eno ba ne nkasa na akwa no mume enam se minni binti no o mume enti ne nkasa maladi papa nse ana akwa nya sika maame no akwa nya sika na ya wo ya maladi eni busumi isia na akwa di emrantie ke ya baby ye lance sei no da be gina news am eye memani o enye obi na ekasa story no da be gina wo maladi sa kran ye yes ka na ba no na o se wodi nipa ba na no osusu se ne papa nipa akran ni susu se ne papa ana se okona aduro wura ne ya ebeku no maladi enam no ka se ne maame na wu maame ne yale yade bi koda konfanochi enipa onu na de wu pesika ona se atua hospital be wo konfanochi maame na wu am yayi na yie papa ndem nam wo akran no su di ni sika maladi nkran ni hwe nyansa ne na me nua ba kenhwe o mutimi turo mu kaachi unya 75 years ana 70 years na ye dai sabi nya dimi sam ne nkwase asem akola suade book nu betimi am wadi yie maladi mintin kra ni biase me senya ne papa e wo senke pam no free akọ e wo se pam no okọ no de ne dam wo de tisi abonte a ma ka chense pam na am se pa e be me de me maladi he me de da bia ni pa bi ka se esa akola timi akukuduro so okoji e dra be scamia e man bottom no na di hyenyanse ne nipa bi de ya di suade na papa ya nim din no ena san ha me eta kran de maladi sabre yo ti hai pa ma ya no papa o so didi na pensuo bi nom na de we wa ye na abram pa no ni ti fia ehu maladi ta ma be kan ho ehu de na ni a o de hwe me maladi ehu na tumi no afa wa kutu no we lovely ai o sere papa maladi yamma nipa bi ntiase na akra ntiase se maladi hwe sankwase asem wese no efri titi o akoda bi ko school ko free senti bi direction no direction ni ko pie mu wo e ofin so na mo maladi okwa ya duro wura no akra nso ohun se kontoa pass e onso humansem ensom she kontoa o na akoda wo ko school akosua de o wa free school of kaibook ni sa e ya wo ko sua de ko petumi a ya de three exams di sua de maladi sankwase asem ya ni sei case number 2 Jane Nkansa
why no aba ne kura do Pastor Alfred Noble me na na koso yebo achim da do tobrim di fun cancer o church member hallelujah ose majo yami hallelujah hallelujah majo yami aya ina ya ina ay majo yami na ya ina ay ose hallelujah ya majo yami aya ina hallelujah Amen. Maje asembe na do nam man pacho yeso fo ba ku na wa ye me ayaya de enkansa sofo mpachan wow sofo mpachan ewo ono so ono ne frɛ na Alfredi mpachan man pacho de na asi down mpacho na me wo bogo so be bia ho braste ye no apieti mpachan me mamienu eni mi kun omo wuda koro na ma me wo hwa na papa accident ne ku wo mpachan wo na papa ifra me se nkansa brefie na me se papa me mba e se ma me wo ho no ayalefo eno mu didi no ma mbidi me chale kura ayalefo na ma me samina na me di dwale nti me mba ina se ha wa tu nti no wo de bra na me nya osa bio na me se papa minim na mo de ayam papa nti me die eye achim kade na wo kan mpacha okay me ja se na o se kenti eja me nya ba bi mfa me tinto me nya aduane a me di nso se abanya be boanye wo ho no mo ha ye ndidi ene se me de ya me ko se obi pia wata na me nya lole fe na me pacho apiete ho no edan no musisi wo ya ma bi mpacho me ba ya nsa na omo echo musisi no enti wo de wa nya bi mpacho wo ku no ma me nu awu no wa nya hwe mpacho me ko ya nsa na ombe chiro din no minti ase asem ni si ye no na wo wen na me wo na me koja anti dana si na uni kromu ba na ku no ma wo kromu wo mu hui mpacho na omo no omo ntifie no omo hui fa no omo tifie ti ade nti no ma me da bi eye issue e pese ehunu de wom se ye no kwa na wo kana because e be frɛ omo ayi bi na omayeye na ikrama not afraid program omo PRO so omo de be de baby ni ebusa ni mu asem asante ebo aya yes production ma ye na ye musem se ye no kra na ye ma mi ka se wo kun ene o ma me enu awu apieti wo bra aban aye nhyehyeye obi anya ba bi ote na wo de kra de ese ahwem o me yan kasa na mpa na aseme ma no se bra mpa che na ja me de me di simu ina me de koye nti em na me koye no me ne wo ho kama me yan ne bone onu so yan bone me ne tifiti mo frasin po no me nya papa bone da ekosita ma me de na ja o si ma me nya adwuma nti me chata mo ko afuo mu na ma ko tutu abepa na me nya nya me o so fo ni se nya adwuma o si papa sama se ma me nya adwuma se papa no ko afuo mu a na ja ma ko tutu abepa na me nya mia medi nti achi emna me ba ya papa ka sa no se na okra me ba ye no papa on hya me se me bi se dia o ka he no sa ya lefo edidi a na me nya bi di ma me tu me ya madam pa o train teacher na dia madam me ye brodo wa utumi tu brodo pa chai ma papa di mani ha onu achi ma fan ya se papa ne no ma wodo yalefo bi fi obo ase e baaye na me sho yalefo ndi na me fran papa me chese da yalefo edi we wawie e se me na me hu no e bia yensa na wo ye den ada wo ye difo ba nyina ye tie sompa pa chonya me adom ayo pa cho nti me dia me de kasa de chen papa on fa me masem nti aka 3 days papa be fi mu na maybe into one fan hospital no offense insio any mo jam ko yes am pese obewu ho you why are the try papa transe why oh me try ha ho me na o plan na wo so de tia solid an ho ho no I beboa I said what the country fit akotobi ena adwuma ahihye adwuma muni osofre nyama ahihye adwuma na adwuma na di baako
eti yebe hu na kwai obroni kasawai Every Herbal clinic na ati enka enne ewie na ebie de bia me catch us say eye eni yade number be kan wasem enti se wani problem ho atutumrika na fa be piem ye na so eye chese edusam na yede ma ode kwa kofra eduane adi de bia me catch us say eni yade etremu yade eni yade mojemu yade eni yade ye ntini mu yade enti we nya de be kotre ni mu we nya de be kontini ne so akoye so adwuma na be pepa tre ni ma pepa mojeni mu a wodi wani yade ni betia na mom no na unya ho ayaresa enti na ABA Herbal Clinic so far ta daromenti ayaresa to me a odi tu eni yade asekra mano efri ho ukoko na obedi na ode befra o Tom Brown no rice water no nkwan no eno ana ye nso etimi atwetwe enkomo chano so am say glaucoma yade na how de bia make sure say glaucoma pressure na aba begina so enti wenye dure be continue so akoye so adwuma won hwe ade be chi ano na etimi tina wenti na hwe for friend say ye hinte fry no esan so betimi ye hinta o mfie du no mfie du onu na kyerɛ sɛ ho ento ye obetimi ade wa nantia da koro pɛ ubonse na odumani no ɛno nti na de bia meka kyerɛ sɛ ntini bi da adwen ni ma ye friend optic nerve na sa nerve we no pressure ni nya begina so pɛ na akofa glaucoma yade e de abrɛw sɛ wakɔ ya diagnose watutumrika na be pie mu ɛwɔ ABA Herbal obi de adi onim enti watena wa mani ne krampempen so adurun otimu sɛ eni no asɛye wie sɛ odi eni ne ba na lens na ɛwɔ mu no nhye ye nko ade a ye no sɛ kɔyɛ subcapsular cataract de to eni ne lens na chi a ɛno na wanhwɛ yi a ɛde ɛbɔ ba so you be eja uni mu kakra bo nse eto na beto mene so obetu hu anamo obitimi ko hospital doctor timi ka chore nse bibi pio wani mu ete pio na enyine ane ya ye ne surgery ye fra na subcapsular cataract no se eba epie wani nachi tansa na wadwen beba so no na akata eni lens ne kra to bu ono mo se mesori ano pass de ebo asi no sa pepepe ete na ye wosa de bia me ka chore se obi wo diabetes ana se hypertension na etime kofa eye eni yade e de bere no obi wo diabetes o high blood sugar no ekokose bi wani ni mu ye fra na retina na de yade ye fra na diabetic retinopathy de abro tutumrika na be pm se yentu diabetes na sia eni yade ne betina ebeko ebeba na emom no se yetu diabetes na se free one de a na ye de aduro so ka eni na ni nyina abeko a emba biemu numbers ne agina firm 0541 56 51 99 0541 199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 Wabo modi ana wa for ABA Herbal Clinic na one yen so ahwehwe enkomo sanso ana ya de a obi wo no mo se media na nya glaucoma media na nya cataract meda na mosie bia ba begu mani so o mu ase de bibida mani ne so no o mu so mani ni timi ye kokko mani ne prunsuo ma men kan bibi ncho se yade a wusie infuturo atimi de ne yade eba yo yade ba ko no ma yefa no trachoma ye fi na ye de ba ye bacteria hodo na me environment hodo dan de nyina ye mpotem ne ye wuni ntino obi wo kan titru ade atimi kofa ba pan ye otawol a odi dware obonso obi wo no ma ne de ntimi de bosom ba ko mienu na onsi da ode pepa wanim twi wani ne so no na sa bacteria na ekọ ani ne so enti wo a wunim de aye wani no enso se prunsu se ye kokko se keka wani tutumrika na be pie mo famam afa yemma amano ma mo ye adwuma ewa awie mu no behwɛ mo ye obibi efa no solar retinopathy awia ta to wani su bebere a ekofo hawo ne amane de brɛw ade yade bebere obo nso wobenya eye eye pain na afa yakofa injury and as a history of eye injury de abro ti wo ma beti se wani ne eye wo ya papa ye wan hwia bibi kakra ka wani pɛ na ede ohaw bro obi nso wo no ma ne de ne blunt eye trauma se meka blunt eye trauma ase de bibia bɔ nene so pen anaso ni obi ko ne nsa bɔ nene so saade no se ɛwɔ hɔ no ma obon se ɛkwa kwatwetwe glaucoma de abro yo glaucoma ba kwa fa na angle recession glaucoma bra bepie mo ABA Herbal Clinic na yentu ase amfa ma me se yendu bena ne yamba nkohini ni abena ya yam ne te se du sam ne yede ma na odi akwa fra aduane adi ene ne bekomo geni mu akwa mu adwuma apepa trenim na de ahoto so nko abra numbers ne ni 0541 56 51
99 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 2161 na kyerɛ what for ABA Herbal Clinic na nye ne yade nkwa na yes enso ɛwɔ ABA Herbal Clinic ABA Herbal so be pie mo ɛwɔ na so ya say you stroke na how sɔfo ataka ɔse stroke na wɔtwe miɛnsa ɔde aduro ne bɛhyɛ aseɛ sɛ ɔde kan na sɛ ɔde kan na wɔtwe miɛnsa ntem nkekanye ana sɛ deɛ wobɛnya wɔ body mu no ɛne na bɛkyerɛ sɛ meto aduro yi so ɛbɛboa me anaasɛ ɛmmoa me sanso na obi a mɛma na mutimi mbo adwuma wɔ mpem no sɛ wode yɛ premature ejaculation a wode boss wa na wagyim ɛno kora de yenye ankama na yɛ erectile dysfunction fa to okojo tokra because ɛno wa gadavim ne nyina bra ɔse ɔma ɔde ade kwakɔfra kubensu anom na de ahoto ɛde abrɛw enim sɛ mma de mo pa de ɛde nti mo de no mo de kwakɔfra wo infections ahodoɔ nyina wɔ mu nyina no eku ne nyina ɛnso ɛde efiri wɔ no afei ɔde ne erectile dysfunction ɔde ne da okojo to sɛ de otwe di ampo nyankopɔn sifa bɔ mɛma no ɛwɔ sɛ mogye di efuru sane firi adwen ni mu asane de opiem ɛwɔ bɛma nim na afei yɛde ahoɔden abɛ mu ebetimi apase wontini ni mu asisi mogye ntimi ndi efuru sane sɛ de yɛtie yɛma o ɛyɛ pure hips so de kwa akɔfra ko bensu na de ahoto ɛde abro sɛ sciatica ɛna ɛha o to ase ntini ahyase sɛ ɛtwetwe anan po sɛ stroke na kan wato na ɛkɔkɔfa stroke de abrewa brabe pm ABA Herbal Clinic afei so menstrual disorders menstrual pains ni nyina de be pm ABA sɛ de twedi ampo nyankopɔn sifa bɔ mma no sɛ busumi bia mbebu mu nsa no ebu wɔ no ma na mogya ne ntimi mba sɛ de yɛtie afei so ɛban so de na gyegeje fie wo bia bɛte ne nka sɛ ɔka mu ani bra na be pm ABA Herbal Clinic numbers ni ne agina frɛ 0541 56 51 99 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 no after ABA Herbal Clinic na no yɛ atwi ya the second aka wani no ɛna afei so problem na sen aba biem because bibi te sɛ cataract si yeyi the free one man you bibi a friend after cataract esan beba esan be fifi aba enti ebesan se ewotre ni mu de wotre ni mu ne de yentime nkan ye enti eba na sa force no de ba na no wodin enti nipa bebre client bebre no mo de ne yade eba no emu 70% eye one a omakoye won eye surgery ɛna omode ba esan se ye de sekan ka ahoɔden na enini kora no afei entimi enkura sa ahoɔden ni biem enti eba ne se ya de foforo ba ahoɔden na ɔde ba na no ye din nipa bebre edum omani na mo de be pie mo ABA Herbal na ye hwe na lens na de mo na nhye ye nko ade a eni da so wo ho se oho beto ye fra be refractive errors se me kan refractive errors a obi wo no ma ade we kira ohu ade ben na ohu ade we kire na se ohu farsightedness wo de no wo myopia ene ye friend se wo ye myopic no enti wo behu obi o kan graphic o hwe phone so hwe ne nsani mu pa na ɔhwɛ so ɛyɛ myopia ɛna ɛha ne titiro ne school nkwala nti obako school a ɛyɛ atakɔ na bi sase problem ben pa no wo so ɔhwɛ ade a ubon sa akwala bi ubon so wo no ma yɛde ne tene ni mo se mempe mi hu board ne so agye me kɔtena ekyire akwala bi nso wo no ma ɔte ekyire a ɔse mi hu hwe ntwero na yɛ nketenkete nti agye ode ne betena ni mu oyabema na lens ahye lens obetimi ahye ne so many years be 20 to 30 years na ohye lens eni na make sure se fani be pm ABA Herbal Clinic na onyi lens na enso enfanto wo no mo na lens kwa ohye ne bebre ya weni asene timi peja sa na se de honam ne tie no yo yade ba kwa friend keratitis won hwe ye ba bedi ma ne de how enso etimi aberaw be pm ABA ne entu ase enfanto wo obeyi wo lens ne de ato surgery na ye say ye be ye wo ye nya surgery ni bi anti bra numbers ni ye gina friend 0541 56 5199 0541 59 and that's 050 281 2161 050 281 2161 Mr. Saudi and your prostate cancer and how me say be nyankopon the padlock awodo ato ni pedwie ni mu baako
yɛfrɛ no sphincter muscle anaasɛ urinary muscle ɛwɔ yɛn bɛmma ni mu ɛno ɛte sɛ padlock ɛno na ɛsi dwonso kwan na sɛ wotwe wo bɛmma sɛ wobɛ dwonso a ɛmu abie ma dwonso no nso ɛtumi aba sɛ ɛmu gogo a na akɔfa ɛyɛ prostate ɛnso de abrɛw bra bɛpie mu ABA Herbal na yɛntu aseɛ numbers ni nie 0541 565199 0541 565199 anaasɛ 050 281 2161 050 281 2161 ABA Herbal oba oyare ni betu ase ABA ni ajo so se nyame nsa wo mu ampa nyame ansa de wo mu Dr. Burunyini yada ase pa maami je betra se no nkansa wo tra se na wo san de ba kwa maye enwom no Monsieur say hallelujah hey ma jamina ya ina ayo say hallelujah hallelujah ma jamina ya ina say ma jamina ya ina ayo ma jamina ya ina say hallelujah hallelujah ma jamina ya ina gasa mo mama yi o ma yi no mo so no ntorowa mada kaskasa bi je ntobi mama enkrati ato yesi ye twro din no na wa firi ho oh wo kun krachi wo so ma hia konfu wo betena ho na wo saka bi no wa so le se papa ne se bra ye tie o na ba na be ye dem aje ma mpacha e ba ne sa no nti o wana mama biti fi ho no ma se yare fo ne yefu ne kan ho a mia na ya mo fra mia na jo mo ko fra papa no no akoye den na makọ hye no na mama na eduro enti aka na de chi a papa edi be fi mo no enti ho apa me biti fi ho no ono de sabi ka fra mo animu ala so obien sanse ya no akoda gote ene mo frank tinkiti nyina tumi fa no e wo gote mu ho no enti o wana obi e no na beto ayare fi ho mpacha ono de ne ba na ebo adam no wode ne ba na yesam yare eno no aka ho eno no so ada no korinsani enti o wana esemishu yo yate mama ne bia na no e ka kire papa na yire papa no ya na yire se papa na ma na edru na me bia ma no ka kire sa ama edru papa na de be ma no me onu kuria na me de ma papa nti edru bia ni ho a me de be ma no bia na ma me sensio se po a epu ye ma me ye mi ade me ma amwe fi mu nya de ya me se na me kumo fa no oni me papa we hu o se na pata na se ho mo me ko ka bia aba papa ka bo ka ye wodi ebu mu fe wo school wa ka bo mi ese o de ka me mu agubo mu ona papa ti ba bro mi na papa ma de mi she gotem no tietia me so na obo me wo maami a wutuo sofo no de abae bo ma slave trade we aso ga oh yeah ita wa mi bia ma me ka chere se papa sana wa kan ya pa sana papa kwa papa fa subu ye no mo sofo mo ni mo bi ita wa na me ko fa ho ma sana ati sadi ya se me mewu eja me na me ko se wu eja me ti ha ene me ntrasi ni ajubo bo sei na me ko fa ma se me de be samo je wana ba pe bo mo dia no ma boy ba ku yo friend Frankie e ba chem wo ko emu ene ama omo bu mi ye omo bi na so de be tu chemu na mi sa se papa ti na ma boda mama ti so de me tu chemu na mo me de papa sama e ba bi sa o asa wo papa no hwan ba cha papa no wa fi mo dada na no so ye o so no yo ye odifo but no ye cancer fo nyina secretary o friend abiata wankasa wo free he mpacho mimi ma me na ekuroboni ma papa ye fantini eti ahe na wo tenae mpacho ye tresu mpacho eti aye de na akọ pie enkansan ho no mpacho na
Papa Tevia ho Nazareth achemu da akwa mu Nazareth nti ho na ye nyina na mo ye wonti em no difu Tevia wu ye no na me se me dia mentina ho biom nti ho na wo papa ba ka chem se me se mentina ho biom dia na me mama se ne enko kete na me se da bi me ko me ma me ho nti ayi ya se me ko ma me no abusuafo wo se ma me afi papa afi mo dia na wo vie sen ma pa chem 54 years ma Tese nti wo ma na ebi anka. Ma bacho da bi. Wo ma ni mienu nyina na wu ye no. Bacho na o mu fie no wo sen. Bacho penyi pan wo 23. E na ketu wa no o 22. Oba na be ma 18 years. No mo ye ma na mema. Bacho be ma ba ko oba ba ko. Ah. Sompa. Eh. Wa mo san do tu che mu se de. Mami ka se kura no po na juma be ye po tie mami se ma ko je juma bi na juma na ye no ma o be do abe ma ko 120 asani ama ko 30 cd wait me ado 120 na je so ma ke no abo se de na how be in the house me onya me never you wo o na me start me juma de adwuma but to me pan no se na de betu ma bacho mi temi ya bag po me pe bag ba ko ne say bacho mi bisa me bu na wo ovin bacho so for me ba ko to pan wo ti me ko se na ma tu wo be o yi bag ba na me ma 10 million na asem ni ntwa asem ni bi wo ho a na ntwa na de yabo ba no we wo so it say wo sante en kan sa so for no bacho te say wo te ko da mata fu bi nche eti papa no ba o ma wo ba kuro no so wa ma o hwe wa nya wo kwan na bra papa anye papa so for kro number mo fresh of no my why mo friend my friend my we akofan bag na bra mi station butu menso ite mami bro me nyabotre osis ene ka sei dupa me pa cho e ma nyina adamfo obi ehia bi o bra yo nsisi so kokwaji bi me pa cho timi ma ni basa yenya no yenya sofu hello papa radio asum je nkan wo nkan so papa pa cho na ho ye de nyame adumo yo me so me ho ye ye fra me osofu ma me wo hinini me ya adwuma Sompa TV su kumase ya wa ha no pe ye nka bi nhyem na maame bi ba ha o se efre no mama Jane cancer o se me se pacho hello papa pacho te menka o se efre ni Jane cancer na me se ne papa ne wo oni wa na anantia na ne mami enu ni kun o ma firimu wa apiete kate ne baaye no ho na no wo e na wo friend se wo mra afi wo baaye no asetena na koye basa mo bunu wa de ne tugotam tietia ne so ene ensama papa wa bebrogu so de bebre na yenso suhyefa yemuya enam se dabi sabi onyame nipa de yenke kansam san wune so eti mefre wo sabi difo kansan de me nananom asode achemo da wodo tobirim na mafrɛ wo na gya wonsu de wonim no waka na ya hunu asɛm no pomasi bre na mefrɛ wo awie saa na asɛm no tie wada wodom mami me pa to da abayuwa na odi saa asɛm no e de aba ho odi saa asɛm for Anansi FM odi ko he FM Anansi FM afosu ma asem diawu ya kan radio so ni na ma echa enya no so what is here na se mo okay there kan asem bro ma bisan se me mattress en me service we ma se first of friend na me fa enya of friend na me fa o tia me be all right if the friend of friend na me fa no
na se so fam na me fa no onu no de pe me ho kwan na se be na o hwe wo me ho na papa me pa che wo na wo apiete no wo na afra ni se on samra e keda na ma me nim ho hwe ya se ni kun ni ba me nim ho hwe Sompa nim ho hwe wo nim ho hwe papa me nim ho hwe wo se ne chance ne mattress mame o janye ma no ho aha ya yaresabia so ho e prayer camp ana nyema na e wo ha no so wagya ne ma ho o de me ko anase FM no nsem o kekan e to me so ene hu nyema me si on pe aja se police for anase FM so no omra no be yi ni nyema me twene na wa ma na nse no frame so pa me chaw ni nyema no am so mo hwehwe nyema ni bia yira ni obenya e abati sako na papa me pa chawo asembe enti se oni unchen bi mo ho freno frame na me fa me dim ni la at blacklist ani nyema se o frame a me fa no onu no de pe me ho asem na ase den na me de aye no wo frewa wo mfa ese so be frame no so ni ase enti papa e pa chawo se free na wa free wo nchen no wo na wo pamo na ono ane koye mame ono ane koye ono ane free fi wo koye papa obua wo na pamo me ono wasofo ma na wo pamo me se me fia mo kwa mo be ku me nya na o kan se me bo odi a so apa den tin se me so wa ka papa wanka Papa biata. Mami. Me odi mutami. Mami je se papa wo pese de no ye ma. Wanya odan. Mana me matras. Me srefa. Matras ni srefa so se egu mpa bo bia ho. Mama obo me kwasho watiti mo pasa sakura. Na matras ni bo ese. Watiti ma. Mi nyoba bi ba mi tito. Eti ka papa no nye dai ma. Papa ufa me mattress ma me na me nya baby ufa me tinto. Papa, asamunu nu o se ne mattress wo ho. Ene ne silver. Mame. Anya ni mattress na me da so. E asem wo. Anya ni mattress na me da so. Papa on say asem bi wo ho a. Wei se o keka sei no. E sika. At least one watena pen. Pesika bi ma no na ntwe papa. Enya we ya woni watena wasom pen. Eti wo de obe ha wa. Yesu obi obe se wo ma me ayi no. Na de ayi na hyere nsa. Say ye. Mame oni bibi. Wasa to be che kuraka wa brabo. Ame ma ya oboda farmer. O se bi di. Oba be fa ne ma no kura. Na me ni ho. Emi ma de be fa. Da de se ba ko da me sa ko ka wo ho no. Da de se ba ko pe. Papa. Ha? Da se ba ko pe me sa ba. Stress, papa. Papa bibi erade. Papa biata. We jamiye. Okay. Papa pacho, me se de kweka koyi no. Emwa na wo pe nipa no so sabi woni watena somo. Eti so be kompa pe bibi kakra ma ne. Enipa wo ese sika na wo pe. Mame me pacho. Tie mi ye. Bibi na o pe wa me ntia me nipa ti se wankata. Wo ti go. Adenti na ontumi ma. Pese o frɛ me, o tia me ho te se me, wo ye me no kasa. Adenti na ontumi ma me nkyɛn. Enti na tan wo ha o enkyerɛ me. Na be odi ma kwakọ gyina no, asomdwenu no. Mama, o se se wo ha obi a adan na o frɛ no, o tia no, o nka nkyɛ na o de ne na mo Ma ye. Obua o. Mama ko na si ha. Oni ama ba je wo na ma so o gyina ho a. O sa ora ba o. Odi futa ti asia. Erade. Odi futa ya o jamo ya mana ma bra wa pem. Ma bra wa pem o. Me bra wa pem ma ko be bia meta. Hello. Na papa enti
papa nti say ye be ne dey wada woroma mami o de wo fa me mattress me ono mene no enya na bitane se ofe me na mene ne kasa no waba me mini onu ni ye papa mpacha o kade de ye woni pa ho papa wei kade de ye woni pa ho ye be me na be si nipa so no ne na ba wo ho na de wo de obetimi ayama no ye ma no na somdwe mra wai ana o tiro woni na kwagina o tiro di pa o tiro di me kwa e di me nya odi en ne ba akofo me nya odi en papa Alfred ye me say kade ye woni pa ho na de obenya ama no yenso ye beboa ne bi na asomdwe mra why mami ke odi me kwa Anansi FM ensemo enyina papa e wodi ye twam Anansi FM o etakuma FM o e wodi ye twam ye de ni ye ka wada wodoma ye friend bo mbra bo no make so okache ma me so ye fasting ti omba okache ma me ni pray so ye fasting ti omba seven na no me se me go family me ko do ai ma me bi also ko Pentecost wo ko fo bi ni kuro wo ji na die se papa wa ji na tan no ye ni di fo en to kom na se wo dem wo ma me ko Pentecost no ye dey wa ban kansa so we friend say we na di afien kansa ya tuna free Pentecost okofa obi kum eno e se wa hye nkomo kansa oh me ni mo papa ni po ten wo no hey no cartons papa ni po we to me mbra ho no biom na mo ka me ani mu ngume so eni ma so le de ko ni papa papa de mi na so ma samo je me mattress ma me minimum ni asem wo me mattress na mo jujo mo keten di egu ono anti ama ono cha me mattress no me ko woni mani wa me na me ko fa sa mattress when that so bone be sabi me yo bodan fu o rade amaka sa wa bregu me se champo bremwe papa o de kire ye be san ba ho wai madam yo some bag de enye ne bo enye de ante me ma 10 million why me twaso na so de koto some bag akoto pa no a etu nkotwere ba bi eda na sofia frɛ nya de wo mo bi o de beboa why mama mate me se champo brem so ma me da se na de twen adia me pesa me ka kire eni se ya tena ho na ma me ne tire we se otie de ye kan Mari transe. Ni ambasa me kama wuti ase ne se abrabo oyi. Enye obi na yeboma no. Wan kasa no. Ensem oya auto na eso ukuna wu. Wo mamienu awu the same day. Enya asem ketoa. Papa fira wo no ukoye no. Emo bia mamu wabrabo ensesai. Enti ne sof mami e ka kire wo no. Mini wa enka mattress e school for die ni bi chance ne mattress enya mattress kaka bi e dampa so e nketo yi bi enti sese enka me ne wa woko ye yabo agboche edi wa che gata mu eti ahoso nyanya me e go na ma enti sese enkwasum na akwa na say de be ya so fa me say you hu free enkwasum no obi entime mu wo no betime you hu free papa ne de ye to wo say enko no wo mu ebiem mattress so fa me say kokoto wa ya wo de ye aduma betu Kofosi abosan ekese no ne ye 500 ne nu even 1 million fra enti ska wo say ne ye mu ne ska wo de ko ye adwuma ma me wo beto mattress ni bi teme saw enko papa ne wo ye ko fa bi mo tirim ne ka se wo ye bodamfo wo ye bodamfo kwa ye chew ti no me saw e free na akro so no enante fm bia bi eye enko radio station fm wo ho afu ante na afi so ne me ka chew se wo ye osofo yakopon na afre no nyo na afre no emwa no entia no mesre wo a Pentecost ni de ya kan ya be fan so be ani so enwu obi ani mo ase hwe onya nkopon mesre Pentecost fa fe no e wo mo abre apieti pa enti mesre wo ti na chi wo nya apieti de mienu ukure wantra wo ma ya ntwere wudi wa nya otwe enti mesre wo fia se ekọ a kotra ba bia ya wo kan o so o ma mi kuro mo se himfo but apieti no mo ka say ye very enye
so obi wo ho ne mawu ni kuna wo evidence mo sie tro di no 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 ebi kura wa nko the right place no akọ kana se ma me ye hu no mobo we ono na ebi ate se na wani wote no ana meboa ne oni wote no ano enti so ma me ne me ka che no so obeti a ebeboa no me da se ma me da se na ewi ase no ho asem timi tu obi na ama na dwene agigya gidie wo ho esom wo ho but condition ya mami ewura mu no instant essan ya ma bebre because mintimi nkasa da se beye ne pese ode ne ho beto saa situation no emu waba ya ka bebre na akire no ene 10 million titisika na form se obenya bi nyame adom nsa aka bi e mede se kane tete na wo bibi ye wo nsa no dwuma kane tete ne ye from madam ene san ko hyase hyase afofo ti asofo achi saa no magigya mu nyuma egu asa winter yes ensam ne ya broswa asama ato na ya fabre ho wobium wa wunim dia wa fam wa wo kasai ye tu chain ye bro wo mattress ya titim enya de panfa wo nko sa situation no emu bio na wunya hu ya wunim ya obenya ne chena mesra otwa bibia so jai sofo na sem ka na sanya ye ka nko station bia so biom enko chinchin ngo pebi nka ho mane nso so mpa he ya de ye be ya ne atumi aya ma no fa de ye kan na mu a na ntimi mfa unu ba bia wo se wudu why yo oba paje 1 2 3 4 5 feye je na me ma lole fe nka ho na we ni wanyi so na fa case ko fa case ya ka no kwa hweso yie wate but Michelle na rampa me man lole fa ka ho maami ye hu radio station bia bia ma ye be fra wo se ye mama police akwache no we 200 we fa ka na we 1000 eye so le ko fa bag it's 1002 sorry eh na dia be adwuma o le pacho president Cheko and the president Herbal yen konko jibi yo o se asin konko ne ebe yini nyina afi we ni liver for ensa no adwuma pacho 3p garlic mixture eye 3p eye piwak for na dia pa yen konko jibi moja broso nto she wa kafia mroso sano na ye otititi ni ama show so ofra ekutu eye 3p eye toa ehwe pai tini ye kokko na bu ya feshura kwa meda wa chenchira wo mamu ba bi eto na duro etu aduro 0248 928-824 Kojak Farmer. Ye ko sisi e. Titi Proko. Ye ko jibi. Afie. Ebedwan. Awosi so. Uti pao. Kono ko jibi. Unimu so nsuo. Ni nyina bebo. Kojak toothpaste. Ebe ma o se fe. Bidia portion. Ebe yi o se ase. Ose fa wo so anumu no e. Na onum ayi hwam. 0531069945 Leicester Ghana. Amoase o, amoase. Ose betu amoa na nti don hwe awu ense ebeso somu ye wakese ene nketoa ene ho ne ho ko jibi 0501390337 Royal King Cracker yen ko jibi sisi e me patcho de so ekoma no eye kama biscuit kama owi agi grill me patcho de ani sisu na ekoma de wo a wayi bia to dra na dwo na ekoma bouchia na wa bonsu aguso o se nkrato FDA 4 agiatum Women of Faith ye ko ho sisi e me patcho Oheneni Adazoa Ministry ye ko bompa in conjunction with Women of Faith ye ko dimpa ye o de daba ko adwumadie ebramo enyasam ketwa enyi to so asem eda so ye John 1:46 o se na Nathaniel ka se so bibi pabi betime free Nazareth abana o se ne momra mehwe techima community center 23rd August ye ko memene da no potutututu na ye wo ho adwomtofo ni nie Adomba Fosti o baby Minister Audrey Ejapon oso betodwom Trinity Presby Minister IBJ oba be bodwom akasa for ye catechist retire Apostle General Moiso say the voice of power and faith prophet pa on to free and crying women of faith or say rade any nkunimdie franka midima fo se wani amawa Dr. Time da so ogini hudie nti obetwa brato yade so stroke oso wa mo yade di anche so diabetes obesa pokua se mayera
ebuya kwa agogo Yes, kumase ko sisi 0500 727 kanjen eye nsukroje fire de bi edi nsuo yi kona kwaji bi o ye ye akala ne gum topono ebebo o ji awade a kwaji bi ye obrema UGC ebusu ho Safoni road ewo ho bebe about route nkwanta hwa me pa chofre 0241449191 express group ye ko aburuchire ne ye Canada ye kusua de New Zealand ye kupesika Germany ye nko obeje visa ene otwatiki bibia 0552827787 3A co capsules eye koko master no ayamutim ebeko sisi yade ebedwane koko pumawoto ebeti afiri ho pacho beti afiri ho tini apidan kona kwaji 0546107107 OCP Ghana akuafo nsori e atosode ensuo toto yementatawa fa bi guso OCP 1515 ebeso doso OCP 102010 amwatem faso fa guso nanso 0555909437 me pacho RSYD Nuvuchi studio ye ko hosisi obeye photoshop enyasam kitwa obeye backdrop obeye ne kama obeye podcasting obeye ne fine me pacho ye won crime Madina Abiase Office Kokroko Street in also 0574-715-778 Lawson Herbal Center. Delay my capsules. Lawson Loke. Dokutei. Lawson Herbal Mixture. Oyade se. Bema waye mre. Owonuro. Udu sinema timkeja. Ubejinemu. Bema ni mo go. Ebeye den. Tumi mo brebiada. Amodi ewu. Nemu sa yade. Sufite friu. Ni nyina bedwane. Plastic elusu. Ebe kambo. Ayamukro. Ebe Typhoid akwa to form. Ni nyina abeko. Baby etone do to aduro bia. Lawson no pay. Ubenya bia. 0242133577 Abrampa. My lady. Antedu sa transe. We are. My lady asem na no din. Ye mami my lady na asem na areho. Se de sitie no de areho wom eye ne mma ne kunu awuda baako. Oba so a sofo aboniche ne ye dwane ma. My lady yenka nkire nipa bi no mu nsua ade bi mfiri de ye kan mu. My lady ne nipa ne dudo na pananti too much. Eye ni this one tisa ha yes empaibo bi koso no waduro yenka se empaibo nye. Empaibo de wa beka se nye bia no na se okura bia wunim de woka. Empaibo ye na so no my lady. Baby akwa asore no. Enye nyame kro na ne yesom no. Ultimate ntra wonum na wo mmompan fo asem nto awurade anim. Hwe se wudi akire ko odifu nkansa so fi wi. Edan ne ne ma ye che okromo wa nya bi. Eti papa wo boa wa na so ye. Ni pa friduam. Edi wo boduam asa kan fi de ne ko amana ko numzuo. Maladi du ba bi o mu hwe yi asofo ni bi hwe yi. Mu chinche krofo mu moda na mu bu o mu. Eno sabi. Emfa so be na o sa asem we so. Na min mami me ya se ne kwa wanti wo kro. O mfa we nya adesua. Ma o fa we nya adesua pa. Zan sa na nche na minim no. Ana no ya me papa sofo na wan. O papa sofo na abodanfo anasa yarefo didi wi na dibie. Na ka wo aduane especially wo papa fie o. Edu ba bia no mama nyamesum na be den. Se sofo no a mompa ya ma wa em se wa brabo hapem. Wo wuntimi mompa ya ma. Ma me adusa ti mompa ya obebo eye mpa ya ketwa. E ma kuofo hia wo na di animu e bompa ye ensenkyere ni si ho. Na mo ti wo no wo bia mo pese mo koda sofo tatalasta ho. Empa ya wo bo no ho. Na ma me adusa so am tatalasta. Enya sab ketwa. Tatalasta ho no. Ma me adusa. Wo na ye ma kuo pani. Na mpaya wo bona so da animu no tachima fo amutie yesi yi sompa tachima omutie sompa ma me adusan ye okotobre o ai wa ba ma ku peni tatalasta echese mpaya wo bona tatalasta edi my lady edu ba bi ensem ha asofo sabe my lady ade we se na wo mo nhya ne so yenka so mo mfa ni die ma asofo na omuntie no omuntie ni yie na dum na ekura no my lady wo mo hwe ni yie de nyame frɛ no no ka se nyame afrɛ na wunyina ho kwasem sabe ne niam bia wo ye no enya nkyerɛ se ko kasetia no wo kasetia ma le de no ho asɛm wo no kwasem fa ni de ma wo sɔfo ya wo ne no wa asɔre na fa munya no sɔfo nkyekira frɛ David nso me be kyerɛ ma kyerɛ wa kasa yusu wadwen na ne fa nante bibi bia na papa na ni kurukura so sa frɛ no edimfu bi fie edu ba bi o mu manyam sum ya den wakotena ba bia ma ukunu ma wo betro na de e be cheche no wo sa ka bia wo se papa se memra enya okwe no papa edwa wo mai papa bu wie sa du tu chema wo di su na aba ha e be ka jeje enko bu papa bia na ye enko bu ni bi emanu ko na ma nyamesum ya den ma no titiru
Oh, my lady. Fesi, Media sia. Ya yenye birthday sina mami adu santi. Waya. Mama Linda UK enwo na Abraham Panes ewishi no. Yo, Mama Linda. Nyame nhira wo na wudi wa wodai. Na Abraham pa se obo mpae mapa. Se rade mo ana de wuyi nyina so enye. Me pa twa busuafo obsessed. Eye men na adamfo. Yenkwa gibi. Oba we twa bram no. Ebeba. Untumi ntukusia. Ebeba bebre. Obeda na wawo. Ama ye kama. Me pa twa doctor se when your variances. Kono kwa gibi. Bibia fifiri wa wudi no den. Wuni atenka. Ebeba. Nso tuto ye mema de bia ye tui. Wudi eba na wudwane. Na ni dwane. Emu nya wode. Kokwa gibi. Me pa twa offices be me mo your friend. Yes, sir. Monyenom. Eye midpoint pharmacy. Ye de aba. Ye na de midma tablet. Eye suspension. So de aba. Me pa chaw techiman. Ubenya bi wabrefa. Sada na oba Sompa premises so ura Kwame Julius ubenya bi. Omaimu nyina afre 0596 607 858. My head is a Madansi ni nyame shira de di nkai odum nyina nyankopon onye okese amen Bible say enshira ene mobrohunfo ona obehu omobo na ehumobro wanya de ama maami no oso nyankopon so obehu omobo amen da bia metransa meta ka se odum nyame de ama nipa no ade edi mu akote pa se bama mobrohun adoso unwo bi mobro ade hu mobo wo so mobo Bible say de wo hu mobro ni mobo no ode fam urade na rado de ade fam na wode bo no double triplet kra ti ya min shira me ba cho ebremu yen kasa kakra na yentu emanfo se munsua mpaibo ana no se na me nim na ebo mpai ahomachi se hu me human no faith ha e munsua mpaibo eman munsua mpaibo to munsua mpaibo na chi ni dos munsua mpaibo Baby, I'm going to go to my hunu. Yes, you are no ni. Oh Jesus. Ya ka musi munti. Wa hunyame ama wa nipa na ko hunu no. Wo nyame foforo bi. Nya Yankopon ya no no agya tan ni ase. Me so ye fa ni nso ni aka pom de wasam. Me do fo adu sa Herbal mission. Adu sa Herbal kasesene. Aduro no oso hi Yankopon aka che se ye fa ma. Ya bo mpa ye goso we nya frafra mu. Na organic. Ewade evidence ni say aduro ni organic. Enti se koko afifi wo bi. Koko titi wo bi. Koko aji wo bi ni pedua boso ama watena ye no hwie ni ya. Me kanfo du say Herbal me hye ye hu yi. Eni edu say Herbal kasasi e di amount. Baby koko no wo bia by the grace of God ebeko. Koko ni nsanche ni doson. Na enne ade kese pa edu say Herbal clinic fo ye hu adwuma free sabre ye akosi bosom ye free health screening. Wo ba ye mfidie wo ho no ye ni na be yo free e overhead na say go filling station overhead na say I want ye wo Swami magazine macro overhead no go filling station da no mu ne wo fa fidie wo ba fidie bia e be yo bia ye free na fa wo to unu na wo ko ni we de rade be fa so ye ene kokko de ya de kese bia be je ni pastor so no ye nim e ba na ya so aduro ene ye hunu se research hunu se dodo no aye kokko eno ni asorobene na se nyame ye adura ye research na se nyame ye madom e ma ko ye advanced course bi wo tech ni ade e na ye hunu se asorobe pa ni tidwa ne fo dodo no aye pals dodo no aye kokko betimi aso ti de bia na okura wuti miti dwa me hu dia wonye kopɛ du sa Herbal mixture ne capsules ye ka bom nanom eni nam de esi so no adu sa Herbal mixture ne capsules ka bom nanom wo bi kokko woni tirim enti de bia ne tirim ye ne ya de bia me ka se kokko no esai ni ho de se kuro ba bia kokko wo bia na hu moja no e moja wo ho a se kuro ho enu nti na tirim ye kuro wo to na wo tra se enye yie no wo bi kokko na woni tirim enti abre bia o ka se gu ni paso asabe na wo twon hone eja wo kama wutim enti ne sanche ne ye pampan a sabe epie wonum pampan e wo respiratory system nimu enti wo mi gu nipa so a pampan wom wo kase gu nipa so a pampan wom sa nipa no wotan wansi bebre won wansi wo sa the difference say etimi dwan pa e ye do sa Herbal mixture ne capsules otimi kwa ni mini mu na wonuru na sum ko na sun wode dwie wom wode pen a wo na obi ko bank pen a ye nyina de sa no wo tu ye na so papa de
edom na use what campaign to go ade eye too much say won ni baby wonam na so be keka na so ye gbokoko do hu dawura no wada ana me ma me bi was ba ko bi amakon me ye me twa me to pa ma me am think say me twa me to so obi so ma we wono mo a enkan wono mo enkan na so na na pa na was we yi unsuru what we say we yi unsuru she free what the answer what to miss chanwa oh what to miss we ya wo beto capsules na ka ho enti we capsules no mienu bia na wa hwie miss chano tablespoon 6 koko atre no wa hwie nsia tieni yo woni bia abele cap no ba ko no wa hwie na wo de aka we mienu ho na wonom abom anopane anyimre bibie no wanom nom ko adwuma obi ani woni asem koko nti wo transe kakra bia na wa chia woto koko ntwa woto ze kokromotie koko na yi kokobo aba kokobo wokokobo yi aba anano madam bi was mama 11 years ni de bia mi jiba na se maka kokobo ko eti betua me to na chi me gina system no mi tu me na yentu dise mi pia so sa chese me wo hyehye me ma mi edusa nya mi won hyira mo woni papa edusa wo so hi nyankopon nya mo kase mo duro ni ye duro no me kase ma no na me boa ma no bro 1 month wonya kai me se me nom wase me no duro ma ni wura me system ni mu enti me se wo start na se won mo design do no a ma ni wura wo system ni mu ma duro ni wura system ni mu no mo duro no ma duro come de ho ne de tell do we ye chia yesu nti e be free wakọ ama ho ato adusa Herbal mesha ani na dusa Herbal capsules wo posa wani asensuo ta wani so hyehyew wani so dwawo adusa Herbal mesha ani adusa Herbal capsules bora Herbal shop drugstore license chemical shop be be won across Ghana wo se me pe adusa Herbal mesha ani na dusa Herbal capsules wo benye bi ato anom na ebe boa woni na oposa no ade be hu na chichichichi adusa Herbal mesha ene na dusa Herbal capsules ono no ma ni nyina ebe free wakọ ama ho atom wo bi kokọ woni yem enti yem bom se kukurudu wokọ drugstore Herbal shop bia wo watakrade na arem ya wokọ mensa benye bi Christ is the answer upon chenkrakra enna but the cannabis olodu ni ma or the kwatakrade na ho ye den kwa upon chenkrakra Christ is the answer wo di bia ba mo nkoto bi na said a man for different fit takwade mo hyehyɛ me ti wa be fa ko mo nkoto bi mo amowa Coronation Junction pena Herbal Coronation Junction ebi wo ho wo takwada wo hwe me ko was ebibiduro fie axim was ebibiduro fie mo wo mankasi ma Jeff Herbal ebi wo ho ba bia wo bia ye ton duro biara ache woda twumasi Herbal e wo bi wo ho ba bia ton do bokuma se PF pharmacy kwalena Missy Herbal dani Herbal Apidan Herbal Freddy Mens baby to do be a Denny Herbal Costa Pharmacy Osons Chemist Osons woko Osons Chemist and son a drop bar Osons Chemist umenye bi no na say do papa Osons Chemist woko wa adusan eguo bebre Sas Pharmacy bia wonim bia Baseline Pharmacy bia Ediya Pharmacy Habme Pharmacy Jab Pharmacy baby to do wa Ghana ha enkra wa Kashi Draglin Hello Herbal Didi Herbal Repash Tinatan Herbal be a walk Ghana Habiana, ebi wom, Halos, ebi wom, or can she draggling, Yankasa Akra, Abekala Pass. Ye were Abekala Pass. Traffic light Nasa, Pizza mine Danachi anywhere. And what you rubber be a tron do Bia or Ghana, Tessano police station opposite ebi or Ubeyabiato, Club Bia was to Biano, walk what a chima in any fear opposite ebi or walk baby to say Joma. Eka akra modu juma peniko asoda no drugstore no kwabra banfo to bi ubenye bia gon bia bia obi amache ubenye bia to ba bia to aduro biara ebi wo edusan very good we be see waist pain si yade eya chronic enti atwe do pulse and waist pain we be see me see me ya me see mutu tume me see me hyehye me see me ya me ya ekro me see yade do no aye koko fansuo no kaka so no wonanom emu badwo se form na ni gisam ne say wo nom akọ adwuma we nya de wonu matena fie se me di twa no to ni bi odabi we nya de bedu kwasi ada emu atena fie na ka che se man kwa hwe no edu nya bia me pa chaw an we nya mu de ni bia me pa chaw we ye de wonu na wo de akọ adwuma akoye adwuma na awurade aboa shane kapso se wo sisi mu badu se form wo be se setika edro we ye du sinkro 20 ni kokodo so agum enti se oto asinti twetwo wona kokomu ntitwetwo wona nesi fa ye dududu wo de won se mia na atom sa so kokro mte baako wo benya bia ebeboa wo
wo wi na television aduro na that TV no so ne fe na dusa Herbal mission ne capsules wo betimi atwa me se obi wo ko fa number na wo ko dura so ara no refini dim fa phone say ye phone camera wo so a twa aduro no pe ko atwa ne me ni padua nyina ka ho twa aduro no to phone no so wo twa aduro no a aduro ne beba number no so ka ho twa ne nyina ato phone no so na da so wo ko du pharmacy wana ade a che say aduro we na me pebie we me pani so ne to pa ye what I say, boy, fan and banana recruit for drone. It's your page drone the chair was an own. Any, what for camera and what chaka? What cha? Not the drone call. Baby, I would be a could be a was to be a mamma grodia and just say, what? Baby, I would be our gunner. When you suddenly be water. Or mamma, some more from what the boss one quite yet what in Casaway Bema. Now, so say, I say, Bema. We are trying West male vitality. A group here did do some credit 20 a good one. We are Bema, you win him. But of Bema did win him. Ye ma wafo, ye catch a man what ye mamma. Ye can't yam win you. Na sabe, Bema or battle today. What I say, Waba, answer to that, a ye. Aye, or battle today. Intimate so, Monumbi. Now what didn't timbra. Now bounce near Timiaje. While bon quampa. Timiaje or mamma, woman, you baby Gina. Edusano no your telephone number into Johnny and sorry your brother your break 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 7009824 055 7009824